necover i-album akuhlukanise uzobona ke isingile azoyihlukanisa kuzoba le yakhe nentombazane ileyo kwesizodla ngabantu shanga amamiliyoni amaningi Yeah. lapho nje umbono wami mina bengifisa kanjalo Uyabona khona vele iyafuneka isingili yona iyafuneka isingile yona Isingili iyafuneka yona. Isingili yona ngafiqeda wonke lo msindo lo okhona njengamanje. Yeah, guys. Iyafuneka. Ngiyakuzwa kodwa Rihan. Ngoba isingili fanele iphuma yodwa isingili. Yabona angithi yabona vele seboshaya imiliyoni vele. Seboshaya imiliyoni ngale. So into ezokwenzeka kusasa nje bazobe bhiyoza besixhumela ngakho konke lokho. Man Yabona mdla ibhakabhaka elindilithandayo. Liyeka le system yalo yokudlala le bhola yayo ball position. Kuqale ukudlala only le European football. Hayi bafethu yes team yami yayithanda but ngeke ngincome leyo nto. Le video veza ukuvuma kwabalandeli baseWoolies ukuthi bayavuma ukuthi iqhawe labo uMaskandi lohlula. Njengoba ke lasho uba lona awuzange vele ulisebenzele. Ku-album ezophuma bona bacela ukuphuma isingle enentombazana yenye igender. Bathi iyona bayithembile and bathi iyona ezosusa le noise eyenziwa okanye yenziwa ile album kaKhuzani. I think kukubukela phansi amandla weqhawe lenu nokubukela phansi umsebenzi weqhawe lenu. Nibonisa ukungalethembi because last year uSK wayikhipha i-hit song kuSigadu Mzila ina 12 million views. Now ina 12 million views and lo muntu enine stress ngaye onkunguKhuzani ngokutrenda kwealbum yakhe akekho kulento yokufuna kuphushwe ingoma eyodwa. uKhuzani sukela kudala into ehlala ibalekile kuye inamba yengoma ezishaye amamiliyoni. Ukuthi after imiliyoni zibheke phi akanandaba na. uKhuzani ufuna qha ingoma zakhe zibe namamiliyoni because buyaqaphela ingoma zakhe zi-over 30 esezinamamiliyoni and iyodwa vo ingoma ena 10 million views ijele. So nikhompyutha ngedirection engafani njengoba nihlaliseke kakubi ngalendlela ialbum kusho ukuthi kule milando esezayo kusezoba nzima kuni kusezoba nzima kakhulu njengoba ke le album iqophe imilando emingaka. Ngosuku iphumile le album yenze imilando emikhulu kakhulu. Imilando eqophayo le album imilando ye-album ka-2024. So akekho umculi kaMaskandi osevalile eso sikhala ikwanguKhuzani qobo ikwanguye nje ukhupha. Umdlalo omhle mawuqhubeke sizoloko siniphathele indaba nama-updates angavezwa stalo ngalama channel nalama page ako Facebook akhandelwa ukuveza nokungcolisa igama likaKhuzani. Nalama list we-monthly listeners siyawacela buye niwaveze njalo ngosuku njengoba nawenza niwakhandela ekuqaleni niwakhandela ukuthi ke nihlekise ngegama likaKhuba. Sizoloko sikhona siveza okuhle okwenziwe i-album kaKhuzani. Ngeke sukusitha okuhle siza kuveza ngoze kukhona niyakufihla siza kuveza ke. Nzipazi Media dangu.